idon kam banwanra ya kasensyat kam sajan syaki baik pak. Administration should come closer to the people. Kata tolong ke policy bor-bor bangiju ngiju buat. De habang ayu ya kata ke jingpen benar jong chief minister ban ai district ya kamairam ngasokmen baka mairam kan yo ke district kamairam kala dei hok bakan yo district laslim ndre dakaba pen benar jong chief minister baka mairam kan yo ke district kalong sisha kadei hok kamairam bakan yo ke district de kumjuru kasora kedang don ke jingdawa baka long pending kata ke jingdawa jongki baki diwan yo ke district andre haba phai sha ki subdivisional level haba phai sha ki subdivisional level kata kamut kamosun ram kan long ka benung kongdu ka badai ya ka hok ban yo ya ka subdivision ka jingdawa ban bu subdivision hamosun ram kam dei nadu mentah nadu ki por ngakan mau dang long MLA wa Mr. Nat Kharsandi nadu kitu kipor kaladon ke jingdawa badeban ai subdivision no ndrei hadu mentah kazang sakut kumju hadin jong uba Mr. Nat Kharsandi kaladon ki MLA ki babut hadin kumju ro kilabu ki jingdawa kiro kilabu ki jingdawa badeban ai subdivision ndrei ka sarkar hakti por kampat kam sngap mentabiang hakani ke sarkar hak jinglong MLA jonga nadu kesngi nengkong bang room po assembly ngatang yai dawa hadu mentang ngatang yai dawa ya takaju hi pangaong ba ke motion ram kadon kam banyo no civil subdivision ke blok kebadan po motion ram kadai ke blok kebarintang nadu khandai spa ngrupo ar ya kini ke blok laseng te filaban mudur ban nadu untuk por hadu ni khidmat lapalat san posnem kene ke blok kala yeng hamne bat kala ai ke jing sakri ya ki pajba ki basong hapo ke blok mosundram ni don kam ban yo ban upgradation no ban pen kiu kerdan no ya kene ke blok syaka civil subdivision te namar kata kadau na shimi ini ila ini kabu ban kerpat ya ka sarkar ban kerpat yu chief minister bahaka por ba upun bena ya ka mairang kum ka district un berkhatlem ya kinong songsinong jong ka Mawsynram constituency ban ai ya kata ka subdivision ka baki kila angnut beros kata ngade tang nomi kmat ngade tang unong pensawa sa ka sarkar Andrei lada ka sarkar kawan hidalade ban sngap ya ka sur jong pajba jong ka Mawsynram constituency ulah kwa dik bat ulah kwa hir ya kata ka civil subdivision paka sarkar kan penbenano kumunong mikmat jong ka Mawsynram anang yai ban nganang yai kerpat ya ka sarkar hadu bang indayo ya ka civil subdivision Ngai sarkar ka ai district ni ai civil subdivision tang badan po sarkar uruling terbai badan oleh persya kam jo snop tinale na pipi dan le persya pinlo matare kam dei kata banong baka sarkar kan ai district ni kan ai subdivision tang ya kitu kibadon ka sarkar ka dei ya benta upat ba jong kejela berkowe baka sarkar kabadei upat ba kadai ka sarkar ka ban pek ban kami yaki jingdunai jingdon kam jong ka jela berkowe bat nganget ba ka sarkar jong kontrat sangma kanum le siliang waladang along MLA badon hakar liang persya ngak kerpat yu chief minister ba un pek da kata ka khamat ka bakat ju ya kiwei ki jakaru kumju kum ka Mawsynram ka badang sadin banyo no ya kata ka civil subdivision kanang ba ki brio ki basa hakani ka subdivision kinyo mat ya ki kam development kinyo mat ya ka roy ka par kum ba ki yo kiwei
Hakiweki subdivision but Hakiweki district.